Kinong yalam jong kaseng san partai Voice of the People's Party VPP. Hakasing palay jong katayo kataka laiterik urisau arhajar arpusau. Kilala ikendo yo Vice Chancellor jong skol ba Northeastern Hill University u Professor P. Shukla. Ba uday ban pynbeit ya baru ki Jingeh ki ba ula pynmih akan ke jaka pulih. Ba lada ja ba amle ai ke VPP kan sengap jar ne shong klikti nrei kan le ai da ke bateng halor ki kenrum kenram ki bami hakane ke skol ba. Kinungilam ke Voice of the People's Party VPP hapo ke jingalam UMP Shakalok Sabha u Dr. Ricky AJ Singkon bad u Presiden ke VPP uba Ardent Mela Basayomat. Hakalai terik urisau arhajar arpusau kilalit meni kendo yo Vice Chancellor ke Skol ba NEHU Professor Prabha Shukla ban kentu nu bu dei men pynbeit ya baru gijing ki bau lawan ra akan ke jaga pulia da ke bakdauru. Balada mlek komta hakini ki hendiat singi ke VPP kan skap jar. Habakran kilat patai kubor UMLA ubalang ru Presiden ke VPP ulang ba kejeng mani kendo ke VPP yo Vice Chancellor ke Skol ba NEHU. Kalau menekran halor ki babun ki kenrum kenram ki badan hakani ke Skol ba. Ki kenrum kenram halor kejing syale ben kino hikai ki samla pulia halor kejing le amon jeng u halor kejing tongkam kat bamon jeng Vice Chancellor ke bapenlong kum kejing mentoy ki wei pat ki brio ki bamdei bani kejing mentoy nak ke Skol ba. Uba Ardent ulang syusyu ba kejing le Vice Chancellor kapau ba kejing dan jeng u hakane ke Skol ba kalau kejing do nong ya kejela. Namar bu wan ngane ke jaka ban pen mentoy ki wei pat ki bamdei hok bani kejing mentoy bat pendu nong pat ya ki brio ki beri hok pen yo. Na kalian keseng kalawan ban aipor ru kendiat sengi yo Vice Chancellor ke Skol ba NEHU mun pynbeit ya baru kijing ki bilang persya ya ki try muluk. Balada kamlong kemta ka VPP kan shong klikti. Nomor hak kibri bagi sibun ki kenum ki kenram. Kajing sya leben je jeng kibri kajing bagi sama poli kindu kajing bagi noi kai ki kendu. Tingi suan mani kendu university belong balada me kajing don kajing me hakani ka university kalong kajing do nong ni ka bahaba me ni no. Hakani ka jaga kajing. Naman nginum sya yeno ki banwan hang ni banwan ban penmento ki weipat ki bamdei hok bani kajing mentoy bat ki ban pendu nong ya kajak kendu kajing. Kita tak ada message ke bangi suan ban ahu bat bangi ai ke poriu kendiat por bu pynbeit ye kini ki Jingeh ki belong persya ini ki try muluk try sekala ni ki belong anti local kata kadi ga jing keduk ke jing ki bon ki mat ki ba ningyuan hangi ka jing le don bor ke jong UPC ka bau shim ni gun tarai klem buram wat ya ka NEHU mo ka jing thung yo retired professor ubal retired hapo tura NEHU kimudor kini kidan postang license kai ka contribution ka jong kinam ta ka puli ka tangi mo kimla banlong kum kita ki supervisor dan ki guide nam ta ki students kalau ka jidu nong ka bakra nang ta uthung yo new ex army man ku buto controller examination kai ka baki kena ki mat hakini ki kena tanai dang shen abo feel hakani ka nomor bu umdo ni ka administration experience kila kentiu yo mentasu registrar kaba claim don kanu ka prosedur la legality kita ki mat ki bangi ko abne kan nalor ki wei pa kama kila bon ki Jingeh ki uni ula pynmih ka shong u menta bon pynbeit kumno kita ki Jingeh baik ya kini ki Jingeh don board Jingeh bakalaju pun hap pentip ing haki kindia sing bat lara kamlong gumta yenum shong klikti if you don't want to resign you step down o hap ban he has to leave our state. There's no point for him to be here. Yeah.